Syukur maranya mempuji telega Allah Subhanahu wa taala nasabang kana wa pamase marajana pada reki yang dari itu berupa umuru agak gelarang aja payapang kesempatan sehingga yoni pada kaki tutudang ambil tisu sudah madep bunga dalam rangka memperingati malam ketujuh atau taksiah malam ketujuh almarhum Haji Sapa. Salam dan salawat kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang insya Allah menjadi rahmatan lil alamin. Baik, sebelum memulai acara terlebih dahulu saya mengajak kepada seluruh keluarga hadirin untuk bersama-sama membacakan atau mengiringkan bacaan Al-Fatihah lauri nyawa tuona almarhum Haji Sapa. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyimak mendengarkan taksiah oleh Al-Ustaz Haji Solangi oleh Al-Ustaz Abdul Rahman SAG MA. Dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil asisil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa qala aidan kul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti wa idza wa sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nannu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, sidang jamaah taksiah yang sama dirahmati Allah. Alhamdulillah warikada kami nama lebih nenia sipato ya papuluan rilalena yawi yonrungi namuka apangin ringeng apa tiruan nenia pamase simatana Allah Ta'ala pada lori kemaneng sehingga padang kasiki macening atita maliwa nyawata pasoi limata maka ia jeta pada takapuri bola tudangenna sahibul musibah
si kira-kira kormai nawanawai neniat tumanengi sedi taruh bicaran na puangi yang kai mat dupai sininna anu tua rima kedanna puang Allah Ta'ala kullu nafsin dhaikatul maut tungke make nyawai mesti narasakan napa dingin naula na tengah itelae amati. Jadi sitongenna nariko engka acara makwe yundaki idupaiki tendridupaiki lauki. Nasabak magai sitongenna yai eloki ibina binar eloki kormai itetat-tetar lalauna bicara-bicaranna itelai lalu kematian. Nasabak yeru amatingi dek napada utui dek mana magaga tau melioto dek na macam apa larioto neki anariku amati bahaya malak mapa tak gering-gering mapa kata tahu ya ku tau tuh na dek na macam atuk mati ya soe tendri sapa lincon nasalai wan-wana lokari somperna matau tang aga nasapa bagaimana hidup layak supaya makanjai makasingi masagenai atutung Nikia bilala jara yang kalinga tahu bagaimana mati dengan layak. Padahal itu kematian mesti kita rancang sebaik mungkin. Apa ialah lesi mata? Ya kepa nabita napa bati makada iterlai itu aca tau macaradi tania mak dulu rengi titelna tania sugi lata-latain dikia iterlai itu aca akia sunas aksiru sikrang lil maut tahu malai sara si mata maringerang ritujumna mati jadi itu amatenge sitongenna cek ditarika napat tarika kipuangan lata makna mati tunga paling tahu iya itu siaga muaya nasabah umuruna kular lebih 80 tahun kan baru-baru koro kampungnya anak-anak napai sedih kana stenduis purani bura motor 2 banas di minapala tak gampang ay dek gak ada saja jadi makanya nabi tanya tu amatengi menedega gak cerama dega ustaz dega tu pandrita mama dela dan dia tu amatengi papang ngajak makana ya tu ipak biasa ya lewe loka mata sia mata sia mana gitu ya mi macerama
itai yana tu sabana narik ku tomate itarik ku tengana bulan yai parlu to tau ya guru yai de maga tura ya tu tania atau orang agama itu makrai mak baju loto patai mak baju majil bak loto de gaga ya tu mama baju putih jadi mato ai de ulau nasa ustaz na sabat de kasih jilbab lotoku ya lalu itaku Jakarta nak mati tahu tanya bandera putih bandera ridi nah totudan dari sedena ulunna ibacangan ni 5 ayat pertama surah Al-Baqarah Alif Lam Mim aja taruh bawah dan karena wa ulaika humul muflihun inapa siki letter ya jina ibacangi 3 atau 2 surat terakhir ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir dan karena capak na 2 ayat yang wanita inilah melayat yang benar. Napaki makalu menre. Pei menri tujuh nauluna. Napai bici aku bicara ugina loriolo no. Detonan tu meta yau macin naula. Iro bici. Maka kita tahu. Nama aku betul. Iro tak bicara. Kadang berion, buti nak kamu berion. 3 kilo lo masalah. Nadik nak awak kimalakan lo. Kemudian si boleh-boleh tak iero engka sempajangi terutama di urane we iero ita manulader aji agar umpana mas sempajat to mati namude kajende mu jaji to yang peti puak imang kajende aja na tak bicara gini nya makdawa kata sempajangi ujue epat tak berepar duki paya maka cuy ribang pura aku bicara anak marompa tuh apa lainnya anak-anak lain makut lain orang Al-Fati aku pura kita kabir imam mulang napa salawa macam mana mungkin masalah Allahumma salli ala magenek nih aja namu puan letu ya agak pila alamin indah kami dong maji kodek tak apa lagi Iro mundrin nero kode kata iseng hak kami bani. Amin. Apa lampe ya. Nasaba iana tu sumbangat terakhir tak. Iana tu patuluta ini tau tuai. Ritujun atau mati. Jadi usahakan ngero aku kawat dingi ku masih sempat. Usahakan. Kemudian yantara iloriku buru enariti usahakan yero tiro lebona. Yero koloko kuburu aja nama ti HP itu kuburan bukan tempat selfie. Tania onrona bikin story. Yero idi watana apa mati? Natakkan lupa mupi. Cedek cagelus. Biasakan ya raja. Dia nama gaga mengapitai, tapi pada tempat ilorak ki marengerang itiro lebok na kubulu. Maka na welo puna bolaku. Loanna galuku.
Ternyata rumah masa depan kita 2 kali 1 meter. Malu alat dia roh. Gana tau mantara ki madatu masebu. Wija si kampota si lunungan tak bali bolata. Dek muna gelo tasedi. Tegari. Maku mana kiro itu? Istri menangis, anak menangis. Podolo na. Ipa seluki, ica kita mak corona paila apa pamu masa. Ya si salah iki. Ya kuaruki profesor ki detu makra de ni ka makra de prai lama tawati karo. La ilaha illallah. Prai lama na sepuran tak bawan. Tegari. Dia nak profesor. Pejabat kenapa gimana sangka malah doang kita pun mapuncus. Lah, apalagi kalau bapak jadi makanya itu ku buru dek nami tengkalingan. Apa ia tu tomate maku kuangi maka kurang-kurang ai. Tapi alangkah indahnya, alangkah bahagianya orang yang berteriak dalam kuburnya ini. Maka dana decing. Tapi aku makanya uluna cebangi. Meneng yai dek. Ia tu asui neng kalinga. Ya nanti biasa kasu mak buka kalala. Magai dek ne paring kalinga ki. Apa rahasianya ini? Nah sabab meniang kalinga ia tu di gorana tak kuku buruek. Napa kuasa sekalina dek gaga talu pun robolan. Kamana ki ko masih je. Dek na gelo magalu pa kantor dek galo kantor. Meniang kalinga ia gorana sesekalina makadawi. Apa ia tu matu aku mati tahu? Maboko mana ni pangantarana? Tapai pope ni pole rimondri kumalikai. Maka de otono. Arap. Makita loriolo tanya na renrin naita. Jongai loriase tanya na palpong. Nagorai anak na nareko tomato. Nagorai lakai na nareko baini. Nagorai beni na nareko lakai. Dek gagasam. Nasa puro ni roajuna pagi anak kacina napa mainge makna mati tungan robat tania napa manggalu yai baru tersadar aku mana kirwa dari makona rumah kedai kuburu Limana sita ni mana kawasan tak kalupa mana kona sosomu mengkalinga birita. Bukan talpisi engkana birita tomate kecelakaan. Tomate malasa menre ke rumah sakit. Nama apa rata kutiasa. Iwajak tarne juta siun di bahasa. Tadi gagak jamu. Jadi sehat itu bu penting para kayero kesehatan. Tangeranyero, wetut tak malolo, dek nai perhatikas kesehatannya aja payapangi. Adi si disingenge sapa doi. Apa ia tu kulino sama nade nagene itu sesosi wendi. Yang mi aku ceramah maka dawe tanah seding ustas. Di ya kuma dompeng ai dek gagak campur kamu cuma na seluruh reto nah di luar negeri jadi makanya makuk burwe lima nasi tani ilamu pada pangi aja pui manengi semanengi anaba itu dulam iya onrong mapetak tu
apa tatung anama itu luit na iya onro masino-sino kato. Saya adalah tempat yang gelap dan tempat yang sunyi. Anama itu dud iya na onron na ule pakan dia apa itu lihat ikuti awat tuae dede tasipadai induk jari iya roman regi matu romak kena wae di kanjak na wita iya ma putih-putih ma putih-putih ay bukan main na sangit malulur mide na sempanya ya nabila nasib ya manre lupus jadi makanya buang Allah ta'ala hatta iza ja'adahumul maut kala rabbir ji'uni ya kupuli ni matu elok tengalawan na puangi capu ni pak kuragai mau dokter cauto na biasa itu mereka ni kenapa ni isu ni tu ambot dek na gaga harapan malapak ni bulu narapa polo ni kalang meti ni dawae masope ni kertas sialili ni matuk bitie wal tapati saku selu ni matai seru makita teru cakoro lilai menret ni nyawai rigalagai kita mau apa lo ni maga matu ya apa engkau tu matu waktu mau micuta dek tona tole memai iya tu matai liwa jama-jama itu gampang nih pakai tapi engkau matu waktu menetannya tu pak dimondrinna tu tuturungi matana to matewi sulat tu matana tu pekerjaan yang sangat ringan dan intim derulek jamai wal amru yauma isilillah ya romatu watue nalamanan ni anu na pangalata kita ini cuma tukang parkir mainget sekarang persoalan na aga na yero persiapan tak mangulo yero itulah ya mati apa itu termati itu apa sarana mati ngecek di mina sepengala kullu nafsin saikatun maut tidak perlu sakit tidak perlu tua nekiaman napas selama merasa diri bernapas tajeng jadi makanya panguluta Umar mau malampe sungemu ya ko engka ko na yeriele aja lalu na munipian mo narapi wani pangkanja na yarowan na Umar yaro panguluta ya ko narapi ko mangaribi aja lalu na munawara na wale mo narapi ini betuan na kongka je cingud di mujama-jama mim aja lalu salalade itu perisi makna masih muda perjalanan masih panjang Yeru amatingi rahasia na po ang alata engka mana ni napita gana na tumati tumalulu na ini sila luna matalpo tapang kakarimana makana na pinjang yun lepoy ti alistri lepoy ototang ika jadi mesti alaman ng isara yan mesti ipikiriki nawa-nawa yero wanua kampung apa ya tu ini tu istilahnya tu mak kada tolino kitanya kitolino ini ya tu matung kay tolino pao saping asu bembe ako mati ya tu marakon hindi nagagaurusan tapi ini ako sa lemua mesti natapari makada engkai telah atutong ipatukot tayo pala di kuburu naman
kira-kira irule mua matuk bali pakutanana ya rumungkar nakina niga puammu nah nigi dan kana bali ya de pakutana ya pangkan itu papi bali no ilala sempajang ai mupu acacamu apa aja makna mati nampai tay mana de naga ustas itu makna nanjalile mi romatu akostas ay mapadindi man yai mawatalan makanya itu buang Allah taala makna wala tamutunna illa wa antum muslim. Ya lalu macam-macam. Ajak musalai manggalo, ajak musalai pangkep, ajak mulai salai sigeri mandale. Illa wa antum muslimun sangadina engka ko seletong-tong. Banyak ini mimasa ngali tak sel. Pak Mega tahu na beli-beli mana tayo nauki ku KTP na makana selna din ang kanalwa juga. Apa ku makana itu coba-coba nali kaladan na ini. Tak boleh tahu itu. Pak Iro coba mesti kapaladan. Nasel mesti mas sempajang. De gagal de Thomas sempajang. Itu sempajang de wajah-wajah. Jadi makawi iramalayai ramalama atu tatarmi gaya ro sempaja sunata apa saya yakin dan percaya itu ai ipite kata na bere itu ini makna balik kita mas sempaja tai engkau purapa kecelakaan napa maingu engkau papura inoko kumatuan na sabak kate matuan na napa mas sempaja engkau pailok pimenrit tanamang aja biar kita warasalana ini apa tahun apa ya ron apa mapake mas sempaja mamali-mali ni mas sempaja amu pura asara mas sempaja sunat tu ita katiga tu si maktari kami bilang ko tayo nawingon ni sempaja kailo kita semendri ya amu po iman na lumato napay si tengana sa puse ini sanarabi ni nomor 2 anu apa nama tek mestilah kau purani mendaftar apa itu siratal mustaqimnya tu ning kadek na oleh siratal mustaqim na linoin na aja matu pun de na oleh liti siratal mustaqim na lino dari rumah ke masjid itani siaga igana kubola siaga mi mulai lete korol letengir naga lasata iloki mangotong kau tota angka motorota bosi yang katedu apalagi ya letengir jadi sempurna mani matu kurang jadi makanya andre kuruta ya biasanya lete kue matone palete matu wa yamuru ala sirati kalbarki ipalete matu pada lembah mani bila takan tatomi koroletu ni kurang ucapa pak kurani lete si bungan na monro kumanggalu sangga di nasalai wanwai sangga di malasai tadi gak masih jadi pak biasa-biasa ya lita apalagi narko umur itu sudah menjelang maghrib ya ko 50 nilo ya itu agati lo ki mendri jupandang kali ku pasak bulu-bulu ya tuh kadiku pasak bulu-bulu mata makawin ni tamak kota naliun ni batang ngasih itu murut ya na imatu pas sekali manang itaw makana nasa puang Allah Ta'ala rata-rata matuk tawin nilaw manan lesu makana ipo wita tungan di wita katungan pali ya semakui katong pariasi mak weng kalinga parjin anak marsalia palesu na pay mamakam anak maniti de na wilo makutu-kutu mas sempajang yaro ini makun raya aku kain repuasata wajah menila pajan nama pipot pa yaro ramalang
Si minggu piteloi kan dek na lai dek pa wajah puasa. Wajah inreta mangati. Ini Ramadan bulan suci. Betuan nama pacing atita. Dek gagasan kutata ia tamai matur Ramadan. Itu Nabi itu persiapkan matama ramalannya itu 20 ya natu kapan doa. Allahumma barik lana fi raja wasabang puarika baraka kulen raja. Raja si bawah sapa. Wa bali kena paletu lalu ka aga pinasapa ya. Majana mi bakara mo de kamala ya mau betul ni pamanas ni salamatna. De pana pigau dosa ya nang pengememen ni. Nabatina makamala maka cicingi terlai atu tukuran. Jadi yang pertama untuk menghadapi alam wanua elo ita kapoi nomor di tapakan jaki ati kata singkerwata yai pokok lande apa yaitu baka-bakana ya malai lain asrak talayab batan naman pakan jaki aja na puji ero engkau tu tahu si mata posit ni na parutus posit na mulai, posit na kampung, posit na wanuay, kamapu ko na posi. Si bawa anak malajan na. Anak tali-tali na, monro ko na mo, ya to si rumende na pa bocho iro anak malajan. Maka paku to si cara na mapikir ya. Nakato anak mo, nakajepan na mo, may tanerong pa bochori. Ya to si ro kurak yang monrowan, di magakuan di. Kumay. Anak malajan na nasa. Malajang ilo tega. Si bawa iga peraki kena malajang ni. Why? Sanro. Yan awatan ini nasa malad na iya teperi adan na sanroy nadan na ko nangata. Adan na nabi. Kemudian selanjutnya jadi orang pedendre makadaya kongka cana makwe yonda kita ndirunda loka. Apa elok itu ijas? Ipak guru kia roi telai lalu kamati. Nah iya tua ini tuh kasiaga ki matinro berarti si kasih kutoki tu napas salama pengalata la pokok ko mati. Ita gari aku matin ro tamai. Mapakuro ko mati tarika no akan regunur ko matin. De na ule matin ro tu matai ya kon kalino pikiri jama-jamata ta pikiri si jako si tenggaku tulle udah mulai matin. Makuto tu mati. Ya kon kai matu hadir ero. Napa hadir ke kolino yaro bilisi enaja. Kai galumu de mangerangi galumu. Taro kai bolamu jajiana tu sempajangi situ ngena Pak Bunuh Ali itu usahakan imas sempajaki ya lupai cinampe jama-jama linota galuta kantorota pasata jama-jamata kau tu mas sempajak Thomas sumpajang ibuas sewa yan buas sewa de nagaga inawa-nawa yang ngerasa nga dina pengalatan kemudian tataroy mega amalata magay na iro amalai si mataylo itaro mega aja lalu na ipurang alimi salalada itu na rekongka atau makeda engka tu na rekongka jama-jama lino me di bicara apa kono tam ya kuai raja lalu maka dah ya maju mamuka ya apa ya anu ai mu malepe de tu aja lalu tapi magai na sabak kuraro do dena gapak gangkana tai mundur menreki lagi tanah bekai di pule tanah bekamara ka persiapata
siang pulang lo tak taraka ro melesik ya ko ni mubi ipacici ipaciciri ya masih boleh ya dem permana ku bandara maga pa kira-kira paparesay koromatu siya mo to ni paruto talo ka na sana ya biyang ubatugas apa liwat tongot toren jina apa mo ba bang suruh to bukan mono ni pakaluru na oro kaluru na di ka cholo na magkakamagan di ka pe cholo ibano ko ya sila ila Regina maga mamatu paparesay kurang ajamin na ya jadi tu di sitongan na istilah mati makada taulino ki si sitongan na di to aira to kuki rao nak kuni romatu wani wasiwali mompo manang ibuka manang ngero persoalan ibu kaman sinina anu becu elayu gadi rusagirata wala kabiratan illa assa ya rupang Allah ta'ala di nengkana takalupa ajak lalu ya rota podi mak kedatala ya agagan na tawin na ditelo ya ini mak kunray terutama ini apa engkau ya rosedi topan rita ya ropalaw nini na ya ro ya kolokay masih GE dua sandal na paki jadi ro sandal na paki kubulana kumiro isaliwang pala na masih GE itanay mi makkanamay na marumpa makusi na dua sandal wae dede makkadawa kita urang ina jakka ya ro engka kesi na masih GE madeke ku sandal ku noloti lo kubulaku nana tuntuk kamatu kongalata ya ini ala gampang mir ko porena pake macor papen na yesan liwi awo na tapai paripe ada tele na tapai alami tutuki karo palau nini na ya jadi romatu korobe galaden nende bayangkan ya ro makada wae engka se di tau ya ro itanaiwi makada ka siaga ni tau ngiko icalamu makada si sebu ni tau icala ya kade papajan makada kami mas salamu paanga ko paboto ko pari makada de ya ro tunana suwakareng ajunna ya ro punai aju na pura kak mandre dan kamu na yaro tasel yaro kuisiku lo sepi yaro na wala wasula rengisi iya ni calaka si sepuni tau de panapanya maga pakutanana tinggal ya pandriang anana wai kemudian yang terakhir pangkatu ija wana salaya lena aji sapa 5 mate ni sedini le suri pamasina jadi paki ya kota sayang ngiro tomatuata topa jajiata ajak lalu nang kaki sipi kapike mun jadi mak kumanan rin mau maga pak beri jamata ikasiaga ki pole umrah ya tungkeri masih je ya ko engkau ija isalai na lurus si salah-salah mau pengadilan imonri gara-gara warang parang akademi no ini na icala sujang na popia sujang kumungkar nakir matukur jadi alangkah baiknya nasabah iro mati ngidega kamisin basana dia aja nakum kana tak ada pudepu tapi aja teringi sertifikat tak pada mendi maka nama aja sangadina elok mena pada sapu tamam tapi depa tu reko sertifikat wah dari mana orang lepot tahu ya iku kadunge kue iku sedingin uring pakai mana jadi lepot ya senal ini apa kualena bagian nyalinai purapan ada nama cocok itu alina mani lo male la maluan la malampe ya kula cipu ya beriani maton rosalo
onroai ya na tulok nak beriang ali na tulok malay bola ya dega o tu ali na tulok malay. Jadi ya kota sayang itu matuata tak cari na itu matuata ajak lalu duduk bersama bagaimana ia tu bagi selengi macet dia tu nak pawadi maka dewe ikon anak daraku na mering megai kacil dia paling na tu si piari itu matu. Tidak mesti itu palisa karimis hati. Macet itu nanti buntu. Tidak ada lagi dia anu. Napi bagai selem. Maka nama lempa uranewe mak juju makunrai. Dua naruntu urane sini makunrai. Alangka kanjak nih bagi ugi. Ini gak macua. Ini macua. Di kakor macua. Iya macua mancaji tomato. Kalkulasi. Siagal warna tanah rakko. Iga matung tomato ayah ini terutama ringi mega iga kasih. Ala ni kono di manue mega iga cek di payai. Mamada ini pamasina pongala tanah kan. Iya rumah kanja man. Macawa-cawa tomato ata tu makadawe. Upeku ya salayana mak. Tapi nakko deh nabunra-bunra ki tomato ata. Maka anak-anak pamaku celaka. Samogu masafare siomogu mapasire pure. Namu sapogu lopai juto. Bari maluang-luangi manana la ilaha illallah. Si kungeku mate de gaga si sala ni masalan. Si sala ni pana. Si sala ni mapudurane, si sala ni mapae de gaga. Pada ini matu mampakanila dega katulaing mabelarada masapukan. Hati-hati. Nakotania apuna-puna tatania tatana tutuki. Masulan itu. Macari pamanen itu macam manu anu mapacing. Tapacik manen dia. Yana tu ya pandriang anak-anak ya pandriawi pakai tacua dega makane pongalatale utar lima. Nah tanah tuh tahu itu mingau. Ajak lalu tutup ye masalah mapak. Malupu persoalangi matus. Nah payana tuh matu calak sinina tuh pura yana. Itu kalau kusi batu yana tuh matu lutut gampet. Apa ya tuh barsaki. Ibana mi romatu serimur jadi deh matu nasiamu pongalatana matu. Manen nak manen pak bicara mana sak di mana karena ya anunna ya. Jadi untuk menghadapi kematian ini mangoloi telemating si boleh tak pada malai sana mana nomor sedi tiga matareka makan reguru tadi 7 nama tinggi kuki matinno ajak lalu tamatindro narik kode nap tapura i baca yasi betuan nih wajah mimin dilalengi nalu muaki matu pangalla taala rilaleng adang nasagine yaki kuburuta na cakaraki kuburuta narwa-rwasi kuburuta baca ngiasi engkasi di sahaba yaru waktu namati itulah Muawiyah makanya Nabi Tailo kapak kamu lino ya makanya malaikat Jibril deh ya malaikat maka turun masuk bu malaikat no sumpah jangan ya pangulutak Muawiyah makanya Nabi tanah pada Jibril agak kelebihan nero makanya kelebihan na pangulutak Muawiyah ya kuasoi nabacay kulu Allah hadat letu capan awi kasih sebut dek nama ngaribi dah bupu ya letu mati ya ni ngasih ya karisongnya ajak lalu tas sisi lalu angnya tu mati pangkamana pa tu kelebihan ali agaki mati ki matu usahakan engkan atau putai madicing maka dah usana munajian kan ya ku makadai mati anu makadai rumah pit darai ya rumah becoy la ilaha illallah ya rumah seke
La ilah ya rumah dekik matu rakumatik. Ya rumah galai marala kulau. Si mata makalipik muni. Agi na buah. Na kotur nyai babi campali les. Amu iti na kumana tobo tinggi nana. Lakain na apo na. Dito gagawin niya. Indonesia. Pokok na ay kumituli no makraki de maruna magagaya matu karuman caji masa naman. De nasa napapedeng ni matana sangadina nabaca ye kasih sepuna kuni. Yarona malar. Jadi usahakan engkas spesialista. Dokter lagi tuh nantian dokter spesialis. Makurat tuh pasien. Yang kumak kedayali penyakit dalang awan neset. Aku kira lah. THT. Ya kumak kedami dokter aga nunda kono. Lasa aga na biasa na. Makutonir. Ina bangga kacay makadali salawak ka. Pokok na ilalim na tas sesuai dengan kata nama salawa. Kanjak. Apa iro sesekali matu engka sahaba itela sabang. Waktu na nalita iro sabang sipungan na tuo de neng kagato purang unro nakameto kaplin na kumansiki. Tanya mato saga neki adepa gaga tau puling kami ni. Jadi kamu unro. Depiga doja, depiga kate de kami ni kro. Ero sapang. Gilingin na bita mak kada tege pun na ero. Unrong tap panapana lubang. Mak kada sama ya di teruiseng mak kada igam mite bola na mak kada iya. Jadi pure mas sempaja subuh tay na jokka na bita lo krumolana. Muba mani matan na suna palet. Jadi sekitar 5 kilo ya. Boleh masih je bola. Na padangi benina makada tegel lo sama makada lesu di pamasina mati. Makada benina engkana pauna selakai kuna pamati telu. Ano mapaku kira matu. Jadi itu sesekali pa dek gamustas matu pas sesekali. Ta sengame makada ustas semi ini dikasih makku masa ay dek gaga. Nabita bawa kapan dina sesekali. Makadai nomor di laukana baidang ulona mabila mupa apa ipitangi ko ang alatana makada mine 7 kilo bolamu sakba mulo mabili jama ay ya ase pineropanan yan ano makada sakbang ulona mabila mupa bolaku panya 5 kilo aro jadi makutor matu sesekali tak kumakawi mulatan na datap iriam ajak lalu na 5 wetu dek ki gaga. Apa ku sibuki? Si kurang-kurang na subulang. Aga piala sata nang kalimat di bola. Moto ni di pakari son. Loki olo masih ji na paloka kiri jama-jama lino. Insyaallah na baraka itu jama-jama tapo. Yang kedua ya laukana. Jadi dah. Olo nama barui. Nasabak pura ya rumah sideka ya rosaban na ulena wajula una na sideka. Jadi ya dibu narik kode na tapaaki wajuta. Apa mu tu wajue matu tuntut toki. Ya tu wajue patah ploso de nang kai paake tu na tuntuki matu sono na pangalatan. Na iya di liwe kana waju saragata. Jadi salah sarojai na di topan na lepe. Telu boti telu to. Ya ro kanjana urani ropa yang pernah pakai boti ro jaset na pakai letu magupang. Ya ini dena makada waila isi masih iri na bapak na ya turak mapaki. Apa siolo bola miro mana kaya situ me bupi waju saragas situ lagi. Ya kode na tapaki ranuta tasidekang. Na tuntuk itu. Kemudian aku kawaju baru tak ajak lalu tapaki lomak baru gak kode tapura tapaki mas sempajang. Nonroi itu jing, nonroi setan. Ina tu na mega setan na. Maka di cilakaku ya waju deh na kau seluk masih. Si mata boti mi boti.
Halo. Iya, loka insyaallah. Iya. Wah iya. Asih dekang ibu aja tatari monro. Penuh lamari. Apa aku mati ki asih dekan nih kiri bulu-bulu na tau. Ya aku tuh mau bimak kita nih kan aja. Enak apa ada aku tuh. Biriang. Kemudian yang ketiga, laukana kamilah. Olona yang mana nah? Nah sama engka sewa wetu ero elo lebay na andre rotin na ero tapang ka to magato maka daya kasih malupu. Telung ngesoni telung pendidikan tamay sumpah. Jaka kasih engka wa andre tak kutu wani ingta pasir. Langsung ina polo ero roti sabang tasipolo. Jadi bitangi la lengadanga palan na yono. Maka na menesoku ya tu roti makberiang maneng mapako panan. Neka si polo tomi wareko. Maka dahulu suku laukana kami lah. Inilah bentuk-bentuk penyesalan yang bakal kita alami. Nah sama ya kumatu madan nitawe iseleni tu kacamata. Ya makukuangi kacamata yang dipakai ada ilmu yakin. Betul na angin nita mata. Ya kumalotong malotok. Ya kumatu menre ni galaga ikwe, menre nyawa ikwe tiga roe. Isambeni ero kacamata ya naritu kacamata hakul yakin. Togenan atau togen. Irita manen nih, irita ni iblis, irita ni ranaga, irita ni suruh. Pakitata mati, hebat na mati ero kacamata ya. Dia tu nang kata ita iblis ko maka maraga modele. Yamatu akloki mati, mana ki makita teruki. Iritan, maraga ya roranaga. Yana rumah patung mana tau? Makanya bukan asal lo pada memeko. Takadu tama Yesus minang kai. Kula maul kia paujo. Salah hasanatu alamiat tikun nasi. Dek metungan nengkana temai nengkana nalukai ko pacerama. Karo. Yoli panita magai kana duit na masiji. Karo. Aku dek ganga ba janji mega tu batu itu. Na sebah kalu bana. Kada jana na sirum pakasa benar. Kama na sepacerama dek kyo pak beli kan asena sangya tomir sempaja nama. Ya kumata siya matimi amati ngametimi na curita sangi amati muna igana to mata siya si mata mati pero watan le aga pala curi makanya riguru ta agi na agi mu curita mau aga juruna asli langi sempajan apa yana tu indo na nama lain asli langi macer mabuti ko pati ke paring rangi ano buti sesempajan. Kalau ini apa baraka Allah bingung pengalata. Jadi barangkali inilah yang sempat saya sampaikan. Sahabat saya juga ini menuju ke Wajo. Sepulan dari lok. Sebenarnya unna belok lo naik kiana telpuki surut-surut. Kak bawa di matu jadi mana. Lebih dan kurangnya mau dimakan. Lo ni main atau pada malo doang ngi alin almarhum. Tanggerangi tomato atta. Aja na ya rumah kedawan ni pitun nami. Wan ni 20 na 40 na si mata yang lo doang. Imondri aro lupa mana nih? Bu iga sana Indo ta idi. Iga sana Indo ta. Ginaharia. Iga sana Indo na ginaharia. Sauda. Indo na sauda. Karo rata-rata. Tola. Ya se na ero. Wala. Karo rata-rata tu idi matu sampai telur lapi ini. Amu ya makuto. Artinya kita bakalan hilang dena na sekiro keturunata. Jadi aku dek tak karisong nyalita ina jabi mati. Dan kami telu itu tak apa lah. Ya sena iro apa lagi betul lebih. Makutor matu ini 3 lapis ke bawah kita bakalan dilupakan.
Maka kapek neneku ya sama kuin kapek lato. Jadi tanan lagi. Wal tanzur nafsu maka damat liganing makde ko Allah Ta'ala. Alami man ni Sarah. Pikir gini man ni. Aga na pura mo pangatangi alemu lapar. Ini tuh mega tuh pas sobat ko. Papa ko. Mau maga igana doit tak kutura tu aku dega ka bangungan atak ko eloki maga. Ite kenyana. Naku si mata mak datu ki. Janji to maja mangi ko tapi mak datu ki. Engka galun, engka pangimpan, engka bulan. Nasa ba si mata engka pak datu. Janji aku dega engka tak datu ku akhirat. Apa engka tungeto tahu ya apa nang ngerangi masiji narikong ka doy bosan, doy boyo. Mak garitin ni wirin na linyan di nomoro na napen sepat tama yang ringi ba ajin. Sure pat tama ku masih gila ilahi. Jadi kalau mau itu mendapat kejutan dari Allah, sekali-kali bikin kejutan kepada Allah. Ya ku perlu yang kamalata ya mau idit itu tai sengi. Itu uang ditarik dari kantong itu cicemua ya semur hidup secara acak. Si kore-kore korong kado 100 kado 50. Papa jangan mata tamu di deto tariseng maka ada duit siago tepak pun ya tuh mata rela depanan apapun Allah Ta'ala bamis ini adalah ada nanti kejutan dari ada surprise mukma tuh sorry mau dilapitaku maka dek kapalana ya miako iriseng ya roh jadi usahakan ya roh bela ya roh nak kuma PDC ya apa laba itu ajak lalu roh termasuk aku logi solo bu ajak lalu tak tajeng ngiro pari sunna dek gak kamu rutuk mu capu bawa mi duitmu ajak namu buka sih rumah kedai gar biasa solori kan dok teluk mi sebelum masa sungina 50 pura patama uli serian na teluk mi sawita biasa watanay amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ansili rahmata wal maghfirata alal marhum. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afi wa'fuan wa akrim nusra wa simanan wa naqi minal khataya kama yunaqqa sabul amjan minan nas wa aghsil bil ma'i wasal yaban wa aizmi azabil qabri wa azabin nar darang khairam min darwan lan khairam min hadim wa saujang khairam min sauji wa adil jannata man nabiyina wasiddiqin waswada wasahilina wa sunna ulai karabika. Allahumma la tuharrimna ajra wa la tabtina ba'da wa ghfir lana wa lahu wa liwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tuharrimna ajra wa la tabtina ba'da wa ghfir lana wa lahu wa liwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al kamrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'alhu furatan min hufratin niran. Allahumma ja'al wasawaba makara ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama was suhada was salihina wal malaikatil mukarrabin wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila haji sapa sayun lillahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana akhirul kalam wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.